Ko pamti koliko su neki petlići, kadeti ili bilo kog kluba osvojili medalja u tom prvenstvu, gleda se koliko je dakle izniklo prvoligaških igrača, seniora, reprezentativaca i tek tada počinje da se važi rezultat u profesionalnom sportu. Od dečica, ja bih ukinula i semafore i sve, isključivo rast i razvoj, znači motorički, tehničko-taktički, za uzrast i da sutra od 500.000 dečaka ovog uzrasta vi dobijete bar 5 vrhunskih reprezentativaca. To je suština priče. Sve se okrenulo. I to se sad vidi na seniorskim nivoima, u svim sportovima polako sad i tamo gde smo bili dominantni, evo nema medalja, nema odbojke, nema košarke, rukometa odavno, vaterpolisti se muče već zato što sad ova dečica koja treba odatle da iznedre, nema dobrog sistemskog rada, to je problem. I ovakvih građa, sad kažem polovački pas, koliko se izgubi zato što se kaže u tom trenutku nije bio dominantan, pa onda ga neko skrajne ili se samo dete razočara, neće više i izgubite potencijalnog talenta i dobrog igrača.